Kadang tua star ha kasenong umskun, henin kasengi kelas sedang biang ya kejingile kai football, kabal ai kerteng kum ke second knockout football tournament arjar arpaway, kabal penlong hamadan tua star ha senong umskun. Ya kene kejingile kai football, lawan ban pli perda dau ba charming marngar, ha kajingidon lang jong kinong ilam kaseng Meghalaya People's Social Organisation Ribhoi District Unit, kibakentup ya ba Vincent Sokhwai ubade presiden kaseng na Ribhoi, ikong M1 ibadai presiden jong kaseng na ka women's wing jong ka Ribhoi District, bat kiwe kidikhot jong kene kaseng. Ha kajingidon lang ru jong ba Stefan Ksyar ubade urang ba shenong jong kasenong umskun, uba don bok kharchandi ubade unong ilam jong kasenjuk ki prashenong, uba shanbor, uba timaring, uba tolmaring, bat kiwe. Ha ba ai jingkren kine kinong ilam kilapan pau ya kajingkemen, bagi khun samla manta kishim khya bha ban penlong ya kine kija jingile kai, ki ban long ru kum kajingkenti wa ki kam ile kai, bat khamtam ban penlong ya ki khun samla, ban penblin bat ban penlut ya kapor ban ile kai, bat ban laj na kijingblin basniu, bat ban penlong ru ya kine ke kam ile kai football, kum ke kam kajam, ban kersan ya kijingdan kam baman kesngi. Kini bagi mbak support, dan kini bagi mbak fit ba bakungau kun udang kesam. Mau pergi kena apakah football kiri kagak jinglekai ke bal yang tam mana cuma ta tinggi bat kedip lo dia pengen job dengan ya wak star merendai show star ada kesemput dengan dia bat job yang terdong kampoi cece ini kong aman sim lo dia di banbu dengan dia bat kedip dengan dia bat top dengan di nenek senong dengan di sebar baku player bat dia ini ban bat ikata kamtam ini bat kena dan don kapor karta dan kai ba man bit la de man poi mat man urung klop bahe no kam tam na perthai menta kayo kam yo jam gaduna dan man bit la de ni la kai ru yo ai ka bam ko Easy.